Pregámoslle teñan a ben arrexar a estrada no inicio da rúa Ramón Camarillas e pregámoslle teñan a ben pedirlle a Qualia que limpe a laguna do Parque dos Condes cos mesmos medios que fixo o Concello o pasado 16 de xuño, no que gastamos aproximadamente 5.000 euros. E as preguntas, o Concello de Monforte de Lemos aportou 5.000 euros a España Creativa a realización de Monforte de Lemos o Encontro Nacional de Emprendedores Creativos. Semente Ribeira Sacra en castellán. Dende Desperta Monforte preguntamos por que non colabora económicamente o Concello de Monforte de Lemos con Semente Ribeira Sacra e cal é a diferencia entre Semente Ribeira Sacra e Encontro Nacional de Emprendedores Creativos, se hai. Pois mire, pedirlle a Qualia que limpe o Parque dos Condes é como pedir peras ao olmo porque non é competencia da Qualia, porque é un río urbano e, por tanto, podemos pedir, pero se digo está no contrato, pois non. E como non está no contrato, xa sabe o que van a contestar. E en relación coas preguntas, cal é a diferencia entre a Semente de Monforte de Ribeira Sacra e o Encontro Nacional de Emprendedores Creativos? Ou no primeiro ou outro, non. Porque non colabora económicamente con Semente de Monforte? Porque non é creativa. E cal é a diferencia? Pois eso, que non son creativos. Moitas gracias. Levantamos a sesión.